Ligelo Sol Civil, jueves 18 de febrero. Tutzok inokawatso kuya tamako oksako ti hospitalo. Leorale, kukata ti kahnalo bemom nayelu yolo. Kau beto, bashetsan, telu kalandi kutoh olalo. Beyoma tu antal talamil, utialu chupul hospitalo, mishtunshang, ushul salu hekapta ukuchilo meya. Tilhatskap imbehla, casa wa Yucatane, utsaba ukapele bakunal, yolale coronaviruso, titun lete, mako kumeyeho, tinahilo toh olalo. Tetukuchilo, tushkutsakale mako yantio covido, ti 16 humpelel hospitalo, beshan clínica uitulumil Yucatane. 10.725 humpelel le bakuna kuchyo, tiutunsha ukaba, farmacéutica Pfizer, le lotuk inihol hiakil. Tile bukatso kukuchila 45% utsaba tiletsak yahobo. El domingo ya 14 de febrero, Cochuba Yucatane, 15.630 humpel tunshane vacunado ya le coronavirus. Tactil utzok, shakal beta tilikimbekla 56% utzabal timako. Tanuk timako, chihantak, tumektan kahilo, Valladolid motulitel konkal. Hebistokaliko, yaluhelhe kaptakuchilo meyahebaskuts atan telebishubinuchupol hospitalo, yetel haitul kohano que colsan samalit. Tactilik imbekla yan 218 juntulul pak telekohanilo, tiano jejelas hospitalobe. 27.539 junto al maco tzokutohtalo yolo. Matu chik palcho mishbal, mishtupatalo pa que colecojanilo. Le buca maco va 87% titulaca le macho tzokupaca le cojanilo. Le tuve 31.682 juntulul. Bele chik paula 91 mac pac de coronavirus. 62 tukahil ho. 6 Valladolid ostul kanasinkaka tule ak il tekashitel tikul yetel katule tartrutalo. Juntul shane, tukahilo avala kakalchen isamal mashkanu motul opichen, peto, progreso San Felipe seye sukila de tishkokop. Y Chile 31.682 macos ocupaga tiole cojanilo, 269 tan retrutalo. Chewi tukahil hoitz okuchik pahal 19.543 mac pacac de coronavirus, taktuk in el 17 de febrero. Etiopetiano, 5.627 juntulule turchamanil, 5.279 tulakinil, 1.830 tuchumukil, 2.653 tunojolil, yetel 4.154 juntulule tuchikinil ukahiljo. Y Chile tolzi blacks ay kohel bibele kim 12 mako, 6 shibo de 6 kolelo, ukinilo betiyan ichil 33 tak 86 jaobe. Yash ay kohanil tio hebistun talamil tu presiono, diabetes, yang achpolokachi, kohanil tu pulmono, yetrupe balukaba inmunosupresión. 9 juntulul kache, tika hakbal tu kahil hoy, yetel progreso uma yetel Valladolid, jujuntul ma kim telo. Tzokuchukik 3.362 mac quimikiola le coronavirus. Y Chilibuca kohano ya no, 563 un tulule hetz el yaniko, matubuk le kohanil tiobo. Kalanop tu shakaltalo mantats tu menutsakiahilo umolail toho olal. Hebistokalico, 218 un tulule kohanobo, tik alano humpuli hospitale. Yanula kohatse tu patiko bashkonu yesle shakal beta tiob. Ukinil tulak le mako batiang ichilupel winal tak 99 jabobe. Uyesahilo le semáforo waya, kuchik besikobe chak anka yandil. Hebis okuyala lo le semáforo bishaniko, kutsaba ojelbil le kanupuk 15 kino, utialup elili kuntal, yetele kutsaba ojelbi tu menujalachil lumil México.